Nuwamanya Bruce omwe ahari banyakwatwa ashangirwa muri Kashenyi ayekingiriye no munje yibahindwiremo stoha yebekwibwa ari kugaba enkoko ezibibera ha mukikuru owakigoma mu district ya Bushenyi. Kinana nina ayizireke kuyaba akabaza yiza kukubire yibamwe koko nkaga na munana nasmaje shabanza abashuma bakiza Mitoma in the secondary school bashenye umushanju that night nisha nararo mwanje myself bija batutera karfo ikifuba na najemisi bahenda turumba henda zindi ujitano kimasa ngo umbero bibero bakashenye ju 12 kontana ware bayibafunire kuraba kuyo wa ruga depo taka ikira depo yo no ndakorera kapara akagaroka katene ya white kawa ifa awata abero nikaho na nigwa waruga yigwaro waruga yigwaro. Bwa nyuma yo kwatwa nebyagambisibwe abebyo kwerinda bagumizemo muhigo ubwo bakwatire muto musime obashangiro mutawone ya Kizinda arkwekebeza no mwishiki ngo bazo muroji abantu rebe ibintu by'abashuma biri mu rocket ipango yo tabasakora nko umuntu umwe murebuke mwaye kuma mukume bandi barana bandi kandi ibintu byanyu bikuru twino buzubu bw'abantu kure mirimo sababe mbezi burundire binyete imirimo tere kisirani na munonga abashumaba okuyibe ekanzu yo mushomesha wekerezia amhero batwara mu emirusyo niyo ngoma nazo basirenze buramba zitwara inkoko nzizi imitumbiye inkoko yaji no mukade yari yo natwara naza kokeza abantu beni twabukuriye inkoko za muhanda twatamayiza haraka yo tugiye mitumbiye inkoko umwanya go kuriye inkoko ehurire tugiye mitumbiye inkoko yensume yibirwe. Aba bashangirwe bine stohi ibiri ezibari kubikamwe byenyibano yamwe shangirwa muri Kashenyi mu district ya Bushenyi kandi ndije ryo mu town ya Katenga mu district ya Mitoma. Abakwasirwe bahirwe polisi ya Kashenyi batwarwa haya Mitoma ahibahererukire kwiba gasha kwa Ben Muhozi. Okay.